Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagani ka juk start ka bamenta. Kibabon na pedeng kisamla kim da tip tan sapang gijingjia kibala jia hakipor kulong kuma. Wat kitiar kitar kibala jupendan kam hakipor kiba menshwa. Bon sin ladang itingkai banbo kijing tho jingtar lani kitiar kitar barim baja kilong kiba ajing mentoy amtang gila de shimet Henry ki ajing mentoy ru wat iki pateng kiba hadin habut ha ka wakila ban yo jingtip iki khana ki bala jujia ki por barim baja iya gani nuksang ila ban shem ha ka ba weni ki rangba akhasi ya bala tip kerteng kumuba El Gilbert Shulai ubala lum lalang ban bo ya ki kot kisla nakalong ki jingtho ne ki kot kubor ki badan kam ne ki tiar kitar ki barim Henry amtang kata uni rangba udairu uwei na pedeng ki nongtho ubejuno senyang bahasa ki kot kubor khasi lingba ke jing tho jing tar jong u namar ba udai ubreu ubaju smotenat ban lum ban lang ki jing tho jing tar ki badan kam badru ki tiar kitar uba Gilbert ula seng da ka slambo jing tip ki kot kisla ya ka bala tip kum ga Shillong Records Collection Center ka pratrik unailor khat khandai spa anyo pusau kum ka jingdap san postnem jongani ka slam but kum joru ka jingken mau buram yo ba Gilbert la penlong ye ka jing pen inam pat ba ha nyotrik unailor arajar ar pusau ye ka bala penyai da ka jinge trailang jong ka Shillong Records Collection Center haringkat ka North East India AV Archive ka St Anthony's Shillong halor ki kam bala lumthup dai ba Gilbert Shulai ye ka bala penlong hapo ka Conference Hall jong ka college hagani ka jing rakhi la pani pat baru ki dulir ki kot kisla ki biadai bat ka senshar ka khadar nalor ki dur bat ki kot khubor ki bala rim ki bala lumthup hagani ka center haringkat ka jing pen pat ba ye ki kot ki bala tho da uba Shulai habayo banyak keren baru ba Alan Lindam uba ukon jong ba El Gilbert Shulai ulaong bala da pet na ki babon ki jing tho jong ukpa jong ukhamtam ki kot khubor khasi wala ki babun ki jing tho ki dei ha ki por ki ba menshwaru Henry ki yadei bat ka jok senshar ka ba menta uba Alan ula pen paru ba ukpa jong u udei ubreu ubadan ka jinglong bat usngotho ya ka jing kordor jong ki kot kisla ki jing tho jing tar ki badan ha ki por ba menshwa na ka benta ka lawe jong ka ri kumta ka la penlong ye u ba un lumlang ya kini baro ulaong ru bakum kayeng ka sem ka kwa ban penipat ba ye jinglum jinglang bat ki jing tho jing tar jong ukpa jong u khnang ba ka perthei bat ka pateng kan yo jingtip bat ka jing start lingba ki jinglum jong uba Gilbert Shulai Bastang jumi ke Shillong Records Collection Center ke ipa jumi itho ini di jing sedang kang man bu jing ken mau ibu ke jing tho ba ka ni kes ni la sedang ye ni ke Shillong Records Collection Center during the ke jing ya lenti ki por ki dan ki bri ki bon visit ke ni ke center kini di ki MDC ki bon visit ai jumi ha ka Patrick November 1987 kiwan kini ke signature jumki te kidon ki bawan visit ke ya ke center ki bon ki we ne bring kita di correspondent jumki ke Sunday magazine ta ke dega aga snap 1990 te pinda ong ki brio shikli yang
kani ke Shillong Records Collection Center ke jungi ba Gilbert Sulai kat nu ila contribute sa society ban ong man contribute baro khala ka don berapa iba contribute mo tambah ka sudan ki kimut ban ong ba ki events ki ba pau ha film ki ba pau ki jingja ki Bagi Shillong Records Collection Center ka take away ka ba ya trilang by Dr. David Simley hakaba lab ya ka hakabawat bat kabalap ya kani ka kecintep jong Reverend Thomas Jones pa jong ka kasi alphabets way pede ka ba ipa pinda ya niya sa tay ipor ni kani ka por ba kisna ya kata ba kisna ya kani jingwai taluer sa perbeneng kadi kalong ban unite ya kani ka region ni maru kadon ka chias swoper tu bana po maram tu bana nong talang tu na juwa na sampung bana nong po ndrei hindi bikaju tina kata daw ka way pan ka contribution bi as ka society kalong ba i-compose ki jingwai talawet so petning kini jingilong jungki kota kini magazine su ni kijinglong kidon hakibabun kan ka thiar jinglong jingtip jungi kilong hakibabun ki benta kidon ka bade ka balong historical kidon ka balong political kidon ka balong ka literature kidon ka bade ka sports and entertainment kalong hakibabun ki benta kifna pe kini kiban got ku board kini nak benta ka jing de sipang ka jing instead ini bermesti ini disipang ke sports kelab ni bersentuh kebede ke sports kelab ni ke Shillong Sports Association ke football league competition pada 1944 kini ke rules ke Shillong Sports Association kini ke hockey team jong Assam Civil Secretariat senam 53-54 kini ke jong Hawaii Indoor Sports Club kini ke dalam asal pada 1966 kini kipun tentang minta ke society bukan bul agak bentar ke society sebab ini nongile kai drama berteng ka yong pia club ini kita dulu buat bagian state system movement bahawa mulai job ini kita school ke jong kombi kai school kombi linggo kumansyo mo kada ka school kada ka prep school jong ka school KGP by take kombi kani ngar wala Juliet school ni ta po in 1967 kini kani kada ko ka ba ya kadun ka ba kadap sang hosnem ka Assam Legislative Assembly agani ka po maka Assam Legislative Assembly kasdang akan 1937 di 87 jam 50 years pa ini badan lang ni bajung Bhupen Hazarika bajung Chief juga Assam ini yang ni lam ni sukulat long ba kini Pakistan kini ke Pakistan kini ke Seneng Khasi kini ke baki pini kini ke balang Katolik kini ke balang Presbyterian kini juga Seneng Khasi kabay day kabay Commission National Archives sa Supreme Court natabade sa kinika Institute of Parliamentary Studies but kiwe minister sunu ki government agencies ko ba iwa jingtib ti kinda de baki reply ro kidon ni nata kidon ki shikiru kibane na kiseng kasi seng samla seng kasi seng ra kini ko ba yo na ba correspond but chairman jo Legislative Council West Bengal kita kisnem 1963 kini ko ba what ki documents ke ito sa National Archives of India kini kita ito si minister sa Tampuan in 1986 kani si ito si minister jo home minister but municipal affairs minister baki kimbyang surok kinya kibri ki kata kom tikani kani ko din bipini ya ka hima kasi iba jiji swell belong deputy speaker ha kata kapot ya ikule yi bai
Nyai ke jingkit bok ke yang baki brokot kimbiang ke jing kita ke jing kumi kot kunjur insa yo apa ni kunjur ini ni kani ke jong iba pitem apa ni ngat ko por dang MP pa iki jing pa sti untuk ni ko kilo jing keren jukti kani di sti ko blaring ma ke ke iba SJ Duncan di we ni ki Assam Administrative Service hal kata kapor 1965 digalarin di port ke government of Assam. Jadi hak ni kasi kia bam smile bala kiyap ru kinyam nam taga jadi bidu. Kenapa kini sam kia sign. Kini yap kini leisure. Tiga bo kata ke hak ni kasi kili kulong ya kata ke demonstration ke black flag demonstration. Kani ke digadur jam kata. Back students kata kisah latih charge ke. Kini gidur kedena nu kini mapan dan cha district council still. Di kau bas mutunat pada susu kalau bangga apa kila ada pada kata kasi black flag demonstration kilong responsible pada upaj ba jugari liam nu kisna gini report ye tu upaj ba jugari kani tadi ke report ke baja milik you haka ni kesni kani ka punya tarik Jun 1952 kila ke report kenapa upaj ba tip tinang ta malay ibang gay pa penmi hau nong sanhima pidina nong sanhima atau kreatif kan sepang ni pa sanhima kata kapol baji iba Hamilton idang di editor akrum juga National Durbar Hall antu ngarung kami dan kena bang ada ra city ra artikel ben penmi itu kani beda ka basdang jong kasi National Durbar hakasnem Julai 1923. Ikini di proceedings yang kita meeting bikin dulu kan. Kita ni proceedings dan ini ikut. Penagimau ke Kasi National Durbar katap sis pas nem last year. Kini kani kajing sedang dan ni. Kani pada first memorandum ke KSU pada Kasi Students Union. Kani pada sedang ketika memorandum ke Baningkong ke Aceh Sarkar pada 10 April 1978 to kita mesti punya pi kadang sekali pada hak kata ke por hak senem 60 61 60 kadang kawai ka Kasi Youth Civic Welfare Association kata la senga ka senem Hendro Kunrio ti kani ketika constitution juga kata Civic Welfare Association. Kini ketika minutes of the meeting jong kini Kasi Youth Civic Welfare Association. Kita ni presiden di itu ba Pangai Manik Lingdo, Vice President ba Alexander McDonald, General Secretary ba EB Lingdo. Kini ter tentu. Awat nong sa himali di tray pa la ai bon na take article. Pinapin tu tak pinmi man kapor. Haji sisa ni kau pinal dapat minta pada kalau ni. Sedon ke jingong kan. You have to look to the past to conquer the future. Pinapin iki artikel ibadan happy ko nong sa hima batho. Kidai ki past hendak kia dai ni amat minta ke sejar minta. Pinapin nak kan long minta. Jadi, aja Philip Hugh lu tu nak saya hima. Setelah benda kita, kau wei kedai kalau ada ni aku kasnam juga, aku kajing kamisin juga, nyamar mana dulu dan kena ru, ide besok temat bah bandlum ni yaki jingtip. Ini ikut Islam, besok temat bah benda meeting, political meetings. But si orang mencuba besok, nadu bidang syong kelas 7, ila ada lupa kata kecik besok temat sepangka public administration. Kata ke dia kawai duit ini. Mat kawai bu ka baktorong ye kalong ba dah habai la yo kuntu indala abu kipara lok jung iya kapor bidang sama sikli jingkli ai gil jumlayo ka bu kai kata ada imtib ri wa jingtib balada ka lada yo jingtib ri share kipar lok kata ke dia jinglong bakiong dia mentan ni belai pin ai ni maili di yai lo bi shom baki di students ki bamju utilize ni kini ini broken. Terdapat kawai piong deh balik ke kuno, kawai hanya tak kejikan dua jumki, pot kita ngelong samla pot. Ketika bayi si soknat bahaban haka ying sini kah ini bayi kamera sikit mau si wat hadian bayi la
ye tho ru la shongkurim ru silit si mikha highway kamla bani kundu ki parlok jinni kita ki parlok jing ba biren sing thangki ba ke taryang ta bade ki parajin pa juni ba silver julai jing ba randor se bon ki parlok wat itu ki balalong himmen ki ba SJ dongkan ta apolele la di civil service officer bon ting wan ki kundu ye te hangta ki kerja kundu ki Kalalong Park Center tu, basic Kalalong Park Center na du 69, 70, 71. Dia hadi na puli kata dia jadi tho ante sesuatu hadin bila don lele hadis council museum yoi badon kam ya bandu hai ki record schedule kal si ongru kadang-kadang kesulai kan kuli mentor penting beri no siat ada lanin siat merat siat la tahu tuan siat don kuli te don kam ki dokumen kalau biang group in beli ong kata le si don ke jing ai bakini ki mentaru ki leaders mentar thai don kuli ni em hak sulai judi ban siat jadi kata thai ka tu mashu kat bangala ai la so hai kita gayung la pun bagi lawan physically ngai sai layo ai kan kai bangala bana ke dos nyang liling am mud banong lada ki ba ni kalong ka biang kum ni da ba i tho kidon kibrio ki ba so thu bat kidon kibrio ki ba so thu to ba kile bam so thu bat kidon kibrio ki bam so thu bat kim kwa ju ban so thu bat kidon kibrio kim kwa hi ban puli kidon kum ka kadong ha kata ke kategori tapi jing tho ni tu pi badon ha ti article saka nongsan hima lele di ki ba nada yo kinong puli ki ba so thu abia ni pla yo kinong puli ki ba so thu ba kile bam so thu knan kata ka mento abe kinong da no senyang ba kinan kam no senyang kinan kam sijarin khat kalong pi ba niaga ya don jimut mentala arsnem ai ba nginyan handadap sang kusnem nginya penis de ya bat ka perthai nginya share ke bangi don nama ka perthai kini yo mo ni students ki future generation kini tip ke banya beteng midi tang jing trei banya beteng lang ni kasulong pada bakini ki notice archive sing ye itu isnang ye itu bat ki nama bakila kila juat ye kini ki private library sange shlo te limba ke jingwa junki kini private library sange shlo yo bani kindu ye ki te maki breaking la wan in la ya share la maki ye ki jingu berkat ki wan ban pe sayi ki kot ki jing lum gai kita ke tiar jing tip makin lawan sayi pada ni la yo pada bon ki suggestion ki bungin dia non marma kani kemelong ke hot ke collaborative efforts ni bro ta long bro arliang te niyo kalau win-win situation mama kim kita kam ni kini kidon ke ban larim hajing sisa li dang bun ba yeng kani ke exhibition ni shuan ra tang ni shu banya bani share ba ka pertain man ra lut in la bun palat ke kalau aku mengau biang ye pimene kalau bun ki kijong ki yang kijong ki bentai dan politics ni ke literature ni ke history ni ke culture kita ke implement bagi kibai yo pada kini open implement toy don kalong hi kini kod ki bala publish ki don ki di hang thia kasi store ki don ki on publish ko mga on ni ingin sampai kini ki kod berwan ni se publish sa sing dola chuchu publish kan itu pi la pilih kan kalau Geelong ke Bronze Jubilee, hai kita exhibit jom kata ke Bronze Jubilee jom ke Geelong Records Collection Center ke Geelong ha State Central Library agar 1989 dek Bronze Jubilee ke dek sang snap kila le kita ini kile ki New Trap Endeavour Society has minta bade ki ya ke por ni dap sang posnan kile ki North East Archive ni jom ke sinan tenis ni tinangi sahamat tu desi kini luar kini ke dai beda ka profession jom ki ke ni hi man archive dan archiving dai kini kila yo beda ke beda kita ki bala le ke Bronze Jubilee ke an organization ka bamde archiving dai
Ide pada ki belong aktif hak literature, history hak culture, te nak kata tahu ki sim yang inisiatif begini. Tentang begini pada mereka, it's a profession, mereka pada passion tu kiri.